человек, наш Победитель, сёння і заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. Иисус Христос, Бог и человек, наш Победитель, сёння и заўсёды. У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Аминь. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Веселися, Єрусалим, зберіться усіх, хто любить Його. Радуйтеся ви, хто був засмучений. Тешьтеся и черпайте с границы вашего сутешения. Четвертая неделя Великого Посту, якая традиционно называется неделя Єтари, от перших слов антифони «Веселися, Єрусалим», закликає нас до радості, поэтому у трошку іншому кольорі, у розовому. Але передусім цей пост закликає радуватися чому? Тому цим плодам, які приносять у нашому житті. Це наші моменти навертання, поглиблення нашої сувязі з Паном Богом, але так само радуватися, що ми, як віруючі, маємо одну вельми важну цноту – надію, яка ніколи не заводить. Надія, яка передусім показується у неділю з мертвих повстання, коли видається і смерть, і мука, але Ісус може і чинить чудо. Поэтому нехай эта цнота надеи все больше и больше распаливается у наших сердцах. Гэтую святую мшу ахвяруем за Амілію з нагоди дня народження, просячи Божого благословення, потребних ласкаў, здоров'я, узрастання у Божій любові, а так само ще будемо молитві верників молитися, так само з нагоди дня народження за Стефанію.
каб годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру, перапросім Бога за ўсе нашыя грахі. Спавядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, за Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына, спрадвечное Слово, єднаєш з собою род чоловічий. Дай просим, каб со щирой отданностью и с живою верой люд христианский шел насустрач великодным святам. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарец у едности Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Аминь. Читание книги Иисуса Навина. У тыя дні Пан сказал Иисусу Навину: «Сёння знял я з вас войну египетскую, и разбились на Израиле лагерь у Галгале. И увечері, на 14 день месяца, и мы святковали Пасху в Иерихонской равнине. И на другий день Пасхи ели с плодов этой земли, красноки и прожженное зернем в этот же день. А манна перестала падать на другий день после того, как они стали есть из плодов земли. И не было больше манны у сынов Израиля, и ели они в этот год плод земли ханаанской». Это Слово Божие. Дякую Пану Богу. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во все часы, хвала Его завсёды на моих устнах. Паном будет понравиться душа моя, нехай чует это покорные, и нехай веселятся. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Возвеличивай Пана со мной, будем возвышать имя Его разом. Я шукав Пана, и Он почув мяне, и от усіх погрозов вызволил мяне. Покаштуйте и убачьте, який добрий єсть Пан. Гляньте на Его и просветитеся, и твари ваши не спознают сорому. Увесь нещасний покликал, и Пан Его выслухал, и уратовал Его от всіх Его не ведав.
Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтян. Браты, коли хто в Христе, то й новое створение. Давнее минуло, ось сталося новое. А ўсё ад Бога, які праз Ісуса Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання. Тому що Бог у Христі поєднав з собою світ, не зважаючи на грехи людей і даючи нам слово поєднання. Тому від ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає праз нас. Від ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведав граху, Ён учинив грахом замест нас, каб ми у ім сталися справедливостью Божией. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Хвала Тобі, Слово Божие. Хвала Тобі, Слово Божие. Устану я пойду до батьки моего и скажу ему: Отче, я сгрешил супроть неба и перед Тобою. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі. У той час наближалися до Єзуса усе митники і грешники, каб послухати Його. А фарисеї і книжники наракали, кажучи: «Ён приймає грешників і єсть з ними». Але Єзус розказав фарисеям і книжникам наступну приповість, кажучи: «У одного чоловіка було два сини. Молодший з їх сказав батьку: Ойче, дай належную мне частку маёмасці. І той подзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край, і там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасці свіней. Ён пажадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні, але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў у бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойче, я зграшыў супраць неба і перад Табою. Я ўжо не варта называцца Твоим сынам. Прымі мяне, як аднаго з наймітаў Твоих». І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся. І пабегшы, кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойче, зграшыў я супраць неба і перад Табою. Я ўжо не варты называцца Твоим сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і калі вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго, але ён адказаў бацьку:
Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго. Але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля. Ён жа адказаў яму: дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Дорогие браты и сестры, перед хвилиною мы чули один из найпрыгажэйшых аповедаў з Євангелія, якое называецца прыпавесць пра марнатраўнага сына, альбо таксама прыпавесць пра міласэрнага айца. Напэўна, не раз мы чулі гэтыя словы. Можа, цяпер ужо цяжка было і сканцэнтравацца, бо добра ведаем гэтыя словы, ведаем, чым усё гэта закончыцца. Можа, часамі сапраўды гэтыя словы прамовілі і да нашага сэрца. Можа, праз гэта, пачуўшы, што штосьці не так, пашлі мы і да споведзі, пралілі духоўную слязу. Не раз, можа, гэты фрагмент прычыніўся да нашага навяртання і да большага з'яднання з Панам Богам. Але сёння, у нядзелю, лекаря, калі ёсць ключавым словам радасць, хацеў бы менавіта з гэтай перспектывы глянуць на сённяшняе Євангеліе і на тыя асобы, пра якіх ідзе рэч. Як радасць аб'яўляецца конкретно у галоўных героях нашай прыпавесці. Па-першае, маем малодшага сына. Не буду яго сёння называць марнатраўным, але проста будзе малодшы сын. Якой радасці стаў ён сведкам? Ну, паглядзіце. Першую радасць, якую ён атрымаў, тое, што атрымаў свабоду. Чалавек свабодны, як часамі моладзі там хоча, ён сапраўды радасны. Магу рабіць усё, што хачу. Калі бацькі з хаты выехалі, ой, сапраўды, можна стока нагуляцца, камп'ютар мой, канфеты маі, усё маё, рабі, што хачу. Да, гэта радасць са свабоды. Па-другое, ён палучыў палову маёмасці, гэта значыць, мае шмат грошай. Як чалавек мае шмат грошай, то радуецца? Радуецца яшчэ як. Але сапраўды, маючы гэта ўсё, мог рабіць сабе і планы, і думаць, вось, я дзякуючы гэтым стану кімсьці вялікім, маю свабоду, магу рабіць, што хачу. Меў радасць, што можа стаць шчаслівым. Але ведаем, як гэтая радасць перавярнулася. Ідучы за гэтай свабодай, якую ён так называў, ён страціў гэта ўсё. Праз марнатраўнае жыццё, праз п'янкі, праз распуства, ён гэта ўсё згубіў. І сапраўды, часамі ў жыцці чалавек мусіць сапраўды упасць, каб зразумець, што не ў гэтым шчасце і не ў гэтым радасць. Нават беручы палову маёнтка, ён увогуле паказаў, як адносіцца да блізкіх. Бо маёмасць дзялілася толькі пасля смерці бацькі. Толькі тады можна было падзяліць. Бачым, насколькі ён адносіўся да сваіх блізкіх. Па-другое, маем таксама старэйшага сына. А ў чым магла выявіцца ягоная радасць? Ну, паглядзіце з такой простай справы. Заўсёды малодшы сын, ён больш любімы. Для яго заўсёды найсмачнейшае, больш увагі, а старэйшы сын што? Павінен быць прыкладам, да яго большае вымаганне, павінен лепей вучыцца, павінен быць клапатлівым. І тут шчасце. Гэты малодшы сын папросту уцёк. І цяпер я астаўся адзін.
І цяпер я гэтую любоў магу атрымаць сам, цяпер мяне будуць шанаваць. Не важна, што паловы няма маёмасці, ёсць яшчэ другая палова, дзякую якую можна сапраўды яшчэ і больш размножыць. Ён цяпер мае першынства, ён цяпер будзе самым галоўным. Сапраўды вялікая радасць. Але за гэтай радасцю крыецца эгоізм і таксама чорствасць сэрца. Бо сапраўды чалавек можа зрабіць розныя памылкі, як гэта і ўчыніў ягоны малодшы брат. Паглядзіце, як нават пазней ён называе не мой брат, а звяртаецца да свайго бацькі гэты сын твой. Не называе яго, не хоча нават нічога блізкага з ім мець. Сапраўды, крыецца за гэтым ягоны эгоізм і чорствасць сэрца. Трэцюю постаць, якую мы маем у сённяшнім Евангеліі, гэта таксама бацьку. І сёння, гледзячы пад гэтым з перспектывы радасці, цяжка мне было яе знайсці, бо чалавек страціў сына, якога любіў, страціў маёмасць, дзесьці пакутуе, і сабе толькі адзін адказ нашоў, што ў ягоным сэрцы ёсць іскрынка надзеі на тое, што прыйдзе радасць звяртання ягонага любімага сына. Надзея, якая мы цяпер бачым і пераконваемся, сапраўды стала ключовай у ягоным жыцці, бо сапраўды наступіла гэтая радасць, наступіла гэты момант спаткання і момант прабачэння. Чаго вучыць гэтая прыпавесць нас? Перадусім простай чалавечнасці. Чалавечнасці ва ўсім і паслухмянасці Божым запаведзям і паслухмянасці таму, чаго нас вучаць бацькі. Бо сапраўды можам заўсёды памыліць паняцце свабоды, можам памыліць паняцце любові, можам шмат чаго памыліцца і сапраўды патрабуем мудрасці ў жыцці, а і ям толькі можам гэтую сапраўдную мудрасць атрымаць у Пану Богу. Паглядзім, гэта таксама прыклад канкрэтнай сям'і, дзе ёсць бацька, ёсць сыны, і таксама, як жа гэта сітуацыя падобная і не раз у нашым жыцці. І пагэтаму вучыць нас сённяшняя гэтая прыпавесць шацунку, прыняцця адзін аднаго, прабачэння, але таксама міласэрнасці. Міласэрнасці ва ўчынках. Часамі жыццёвыя лёсы так пакруцяцца, што сапраўды па-людску трэба асудзіць, не трэба гаварыць з такім чалавекам. Часамі справы маёмасці, іншыя, тэстамент, якісьці справы так нашай сем'і дзесьці разбураюць, што сапраўды мы павінны па-божаму глянуць на гэта ўсё і ў Богу шукаць паратунку. Таксама гэты фрагмент нас сёння вучыць і пакаяння. Бо мы ў нашым жыцці не раз паступаем як гэта марнатраўныя сыны. Не хочам, каб дыктаваў нам Пан Бог штосьці ў жыцці, дыктавалі Божыя запаведзі. Мы ж лепей ведаем, як наша жыццё прабачыць, як пражыць. І пагэтаму сёння маем адкрыць сэрца, каб у нашым жыцці пачуць гэтую Божую міласэрнасць. Можа, ўжо пара прыступіць да сакраменту споведзі, каб паяднацца і каб пачуць сапраўды дотык гэтага міласэрнага Айца, які хоча для нас радасці. Сённяшняе Слова Божае кончыцца такімі словамі. А цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся. Няхай кожны з нас не шкадуе міласэрнасці і прабачэння адзін аднаму. Амінь. Вызнаем нашу веру. Веру ў адзінага Бога, Отца Всемогутнього, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от
святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праворуч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру в Духа Святого, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарока. Веру в адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю воскрешення памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амén. Да Бога, які выводзіць нас з цемры грахоў і адорвае сваім святлом, узнясём з вераю супольныя малітвы і просьбы. Молимся за святый костел, как он указывал людям шлях до Бога, Створителя и Пана всего створения. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за споведников, как яны с любовью настояли грешников и вели их до границы ласки и життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за тих, хто керує державами, щоб яны допомагали усім занедбаним і покривдженим. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за людей, які знаходяться у полоні древних звичок, щоб яны з допомогою Божої ласки яны отримали моц, потрібну для одного свого життя. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся о власти доброй споведи для тих, хто удельничає у великопостных лекціях. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас, удельников этой Евхаристичної ахвяри, щоб яны одновлене обіцяння у Христу у Великую Суботу зробили наше християнское життя більш сталим і отказным. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся ва ўсіх інтэнцыях, з якімі прыходзім на гэтую святую мшу. Асаблівым чынам молимся за Амілію і Стефанію з нагоды дня нараджэння, просячы Божага благасловення, патрэбных ласкаў, здароўя і ўзрастання ў Божай любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, Ты сам вылечваеш нашыя слабасці і паказваеш шлях да сапраўднага шчасця. Учыні просім, каб мы заўсёды былі верныя Табе праз Хрыста Пана нашага. Амén. Я люблю Тебя, да святыйнуся я, целый святый для меня, а имя Твое прославить. Иисус, я люблю Тебя, да святыйнуся я, целый святый для меня, а имя Твое прославить. Иисус, я люблю Тебя, да святыйнуся я, целый святый для меня, а имя Твое прославить все. Молитеся, браты и сестры, как мою и вашу якару принял Бог и Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само
саме на користь нам і всьому костьолу святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе даринах вяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глубокой верой и належной пошаной складать ее за збавление всего свету, праз Христа Пана нашего. Пан с вами. І з Духом Твоїм, Угору серце, узносим ім'я Пана. подякуем Пану Богу нашему. Одна века і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, усемагутны вечны Божа, Ты даеш нам асаблівы час ласкі і аднаўлення, каб мы очистили наши сердца от неупорядкованных схильностей. И сярод земных справаў дбали найперш про вечное избавление. Тому с анёлами и с усими святыми мы прославляем Тебе, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан Бог усемогутний, небо і земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вышиях, благословленный Той, кто приходит в имя Пана, Госанна на вышиях. Сапраўды, Боже, Ты святы, криниця усялякої святості. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сабе на муки, узяў хлеб и подяку Табе складаючи, ламаў и раздаваў своим вучням, кажучи: «Бярыце и ешьце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць тело маё, якое за вас будзе выдано». Подобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прыся в хвале. Вспоминаючи смерть и смертоповстание Твоего Сына, оферуем Тебе, Пане, хлеб життя и келих избавления, дякуючи, что учинил нас годными стоять перед Тобою и
и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой, рассеянный по всем свете, удосконали его в любови разом с Папой нашим Франтишком, Біскупом нашим Юзефом и усім духовенством. Пам'ятай так само про братов и сестер наших, які поснули в надії на воскрешення, і про усіх, хто у Твоїй ласці одійшов з этого світу, и дозволим убачить светло обличья Твоего. Просим Тебя, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечном, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, які спрадвеку подобалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прос Христа, с Христом и у Христе, Тобі, Боже Ойче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, как отпустил нам грехи и заковал нас от злого. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заусюды вольны от греху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и пристя збавца нашего Иисуса Христа. Будь Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який даєш на землі, гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який даєш на землі, гріхи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на собі гріхи світу, одари нас упокоєм. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленный, покликанный на вечеру Ягодою. Аминь. Я не варта, как ты вошел до меня, але скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
свободу мою, всю мою память, силу и волю, свой розум почусь отдаю, с невинной любовью парень более. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. Все, чего даю, и что я маю, забери, Пане, все, что мне даровал. Благайся, влады я не жадаю, только хочу, как ты вновь даровал. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. И я не буду шукать богатя, складывать клятвы, пустые словы. Вот самое великое счастье, это ласка твоя и твоя любовь. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. Возьми, Пане, всю свободу мою, всю мою память, силу и волю, свой розум почуть и отдаю, с великой любовью, оленец более. Вот самое великое счастье, твоя ласка, твоя любовь. 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 Славлю я тебе, каждый день хочу быть ближе тебе, с тобой разом жить, славлю я тебе. Славлю я тебе, каждый день хочу быть ближе тебе, с тобой разом жить, славлю я тебе. Славлю я тебе, каждый день хочу быть ближе тебе, с тобой разом жить, славлю я тебе. Славлю я тебе, каждый день хочу быть ближе тебе, с тобой разом жить, славлю я тебе. Славлю я тебе, каждый день хочу быть ближе тебе, с тобой разом жить, славлю я тебе. Молимся. Боже, Ты освятляєш кожного чоловіка, який на гэтый свет приходить. Осветли наши души зяннем Твоей ласки, как думки наши были згодны с Твоей волей, и как мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Аминь.
Олександр Олександр. Ми хочемо по всій нашій парафії повіншувати вас з днем народження. Найперш подякувати вам за вашу присутність, за уділяємі сакраменти, за служення, за ваш такий завсёды оптимізм, усмішку, гумор, за ту радість, якою ви завсёды ділитеся з нами. І хочемо пожелати вам найперш моцного здоров'я, витримки, терпіння на вашому таким непростому шляху святарства. Нехай Пан Бог завсёды допомагає вам во всіх ваших справах, а Маті Божа опікується вами. З днем народження! Отдай свое Богу Святому сердце, отдай свое Святому Богу життя герой, Святому Богу життя герой, Богу Святому працу отдай свою, Богу Святому працу отдай свою, Святому Богу життя ахвяруй, Святому Богу життя ахвяруй. Дякую велике за пожадання. Сьогодні, як я казав, неділя радості, ми поэтому по повному сьогодні великим постям. Дякую за пожадання, за молитву. Ну і так само прошу далі в молитві. Як хтось скаже сьогодні «Вітай, Марія» за мене, то буде вельми добре. А тепер, каб вас довго не мучать, сядьте на хвилинку. Об'яви душпастерські. Кожну п'ятницю Великого посту запрошаємо на святу імшу 19 годин, а після на набоженство крижового шляху, яке поведуть на гэтым тижні, угадайте хто? Дети! Так що у гэтую п'ятницю усі обов'язково 19:00 імша, потім крижовий шлях. Зрозуміли? Зрозуміли. Молодці. Кожну неділю після святої імши у 10:30 співаємо пісні жальну. Звертаемся з великой просьбой записывать хворых, как так само яны полно и годно могли пережить великодные святы. Так само просим вас не откладывать споведи на апошнюю хвилину. На гэтым тыдні припадае першы аўторак месяца, дзень молитвы про заступництво святого Архангела Михаила, першы чацвер месяца, дзень молитвы об новых покликаниях для службы святарской и законной, особливо з нашей парафії. Перша п'ятниця месяца, день молитваў до сердца Езуса. Першая субота месяца, день молитваў до беззаганного сердца Марии. Адорация Пана Езуса в Найсвятейшем Сакраменте от 14 до 19 годин. Дякуем за ахвяраванне на будову, за супольную индивидуальную молитву, за спев оправу литургичную, за прибирание каплицы, за працу учора на території нашої будови і тим, хто дежурив. Помолимося за тих, хто на гэтым тижні святкує дні народження, іменини, юбілеї, хто чекає народів дітей. Помолимося за Амілію, Стефанію, Леокадію. Помолимося за добродіїв передавців нашої парафії, а так само в нових добродіях будівництва санктуарія Божої милосердності, і за нас, доручаючи кожного поособку, опеці Маті Божої, руженцової. Твоей обороне отдаемся. Святая Богородица, у наших потребах не погоршай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Анна хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, Совершальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поедай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Примите Божие благословение. Пан с вами. И с духом Твоим.
Тьмы Божий, взглянь на тых, кто узносит до Тебе свои молитвы. Подтримливай немоцных, оживляй своим светлом, блукающих у смиротным змроку, как милостиво збавленные Тобою от всякого зла, с Твоей допомогой досягнули найвышейшего счастья, праз Христа Пана нашего. Нехай благословить вас Бог всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в спокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і ласках злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и інших злых духов, які на згубу душную по свете. Аминь. Єсу, дай сили вяті, дай замяне. Єсу, дай сили вяті, дай замяне. Та покунуся я у його криниці. Єсу, дай сили вяті, дай замяне. Єсу, дай сили вяті, дай замяне. Покорюся я у його криниці. Нехай буде похвален Святейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. Нехай буде похваленный Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа.
Мама сказала, це те, що чекала.